jotono sal kaham tini no bang sale khnalin chungmole Robert T Kiyosaki ni quotation ni kauk mano se sanai ingke aboni khoipie Benjamin Franklin ni kauk mapho abrang sasu quotation ni kauk mano ang sasingnai ingke brawle bestseller author se abdi ke broni boi suimoro purthimini bro joto hama ya abdi ke poryo ingke rangkho puichani jila phongtho ingke tre jotosu nangmoni kauk maro pho bro kaham ke bro thiyo bro ni knowledge je share khema abo bro ro hama ye khatungi abo samurono tango abdi no kau bara ke bro suimoni kauk maro pho beta ke samung nangmo chinba pandau chukmo abdi ke chungla nai namo baim cheni nangmoni kauk mangmon ba pandau abon kauk mano sang sasu no be share khem chung phaidi ke aboni kauk marono nei negrana tinolang Robert T Kiyosaki ni kauk mano se bisir ba sanai engke Benjamin Franklin kauk mano phono bin quotation no phono ala sinya sanai angke phaidi nai nei na gnang ungnai rauke mani kaham ake mru ungnai mano laso se payo ake gorib rauke bu mani kaham ake mru ungnai mano skang puila se payo bohok Robert Kiyosaki bini quotation se boro chum cheni ma bisya ni ma khe tinio kangal gorib khe ungi tonai bru role mani mru brong thiyo pui chaklai be ke phut ke mani mru ni mano brong skang pailao arung ba se brong gorib mo ke doning nai rakhabu mani mru ne male ya go se pailao arnya saw boro chung sia ni male tinio je tawa successful ungi kangal gorib ni kakho ye abdi ki doni ung tonai su brole brong thi rangkho puicha puilao brong samung tang de meha ke tre samung joto su business de ha abundi rang ka phaimo tinio gari gura pe ne phongtho bai pe ne phongtho no ta ne phongtho abudi ki puilao brong ni rang klai phe pu brong le abono tangya bo se brong thi rang bang ye ai sai khong thang pu ose tini gari mru paila ni phongtho no kaham ta ne phongtho bai paila ni phongtho abudi ki brong ke use kheu ye Robert Kiyosaki sao ingke gorib rok ke bubrang ni kawo chakri taha business dekhe ha abadi ke khepinang pho tinio brong thi rang akhani ke ka phai ke jotosu khoros khene ma manumru tinio abadi ro no brok pai la khuyu nye sao arong ba ese brok doni unye bai khu lamaya ani so arong ba e chum che ni male borwo chung se ni male chung pho tinio successful ungnai roni tomung no snungilan chungkhe tinio changthio rang klai phe pu jotosu sok khatung mo maniro no lo spy pe paila ni ma abudi ki chungcho ni ya go se chung abudi jotoro pho paila na ye bo Robert Kiyosaki ni quotation no chung kauk ma kaham chung mai phiu kauk tiri mo engke kenimao chung hingphina nung khoros khemai mo manile abule mungnoi chuk se abuke rang bai somoi arpho abuni msiyo somoi se important ungku bo Robert T Kiyosaki samoni kauk ma se tinio chung spy memo manui mungnoi tongmole somoi be puicha se arin sao abo puicha bai somoi nim siyok chuku mo important ong thak khebo tinio somoi se arin sao tinio chung rangkho puicha spy huike chung mahanai gothe ya khi sasono mato arpa abon thlaipo tre chung important record ni male somoi no arin sao boro chung sia ni male chung chingni sa thoimono breki chung somoi khoye tong abono chung bet thake sini nango mohabo chung snungmo makha betuina yamani tinio sal no ar chung time pass kiye tinio chung film ro video ro abudi ke naye angke tre moha somoi chu ya tinio boiro pore yamani kiye komaro sale moha puchin ba panda chu ye hamani makure ke snungmo jila thai man ke chin somoi no chung khoi tumi singkhe tinio chung time pass ro khe tumi singkhe komaro salaya abudi ke moha chu yama abudi ke beraye moha chu yama abudi ke chini somoi no khoimi singkhe abuli chungle betha muilo nang rangkho pui janthe bo muilo nang ne mano chungle nosto khe tomsa ha ar mai chung se ne mano somoi no betha value chung re nei nango amai nung salbuyok ma tang tong breaking nung somoi no katai tong abono betha ke naini nango ke sini nango abudi no salbui minute second nung tomo tinio nung laga mohapo chu yama abaja ma somoyo nung spy yama nikhe nin ba panda chukmo mani no spy laro ni man ba panda wo sungbe thake nai su ani nang mani kauk mano Robert Kiyosaki chuno kauk ti review kenima chung nai ke thamma ju dala nung chung ye tongphu o angle mohapo chariye tangmaya hiye arphu o kehale ang tangmayu hiye chung tongnai tongo ani sao bobo Robert Kiyosaki samani kauno
chini life o je joto su samung kaham no chung tangkhuk la ni hie chung khe he angle boro le char mai angle rungya himo ja ma excuse rimo chung abono yu ni chung mo abo ja ma bet thake chini life no o nge Robert Kiyosaki samun kaule nu abudi ke chari mai hie chung ye sa tung bu ni somuyo ke ha ya ke la rung bun somuyo ang khemayo ang tangmayo hie abo samuno tangi success ungthane rok bang mas tung armo pandawo nung abudi ke tangmaya hi kritu mala ari se nung se jodim kha thir khe tangming singke abono nung success kene se himon kause armo pandawo chung se ma jeba samung kaham chung tangni chung samo kaw rang juga ni ma phongtho ngke tre jotto su samung kaham phongtho abudi ke bang ma samung chung angle borole tar maya borole kheme hi chung moro abudi ke chini mentality no chung slaye mamma yang pin ang khema yang pin ang mayu hi abja mam khathi tu ye tangmo nangmi amung khe se chung success una himon kauna se Robert Kiyosaki bung sapio ngke Benjamin Franklin samoni kauk mano chung nai finai rana bulek ma sapi nung sa ke puicha cross khemono pho tikna ungni nango nung sa ke puicha cross khemono pho tikna ungni nango to ma hingke sisa chok blam tongmo baise jaha store mano kluriye khoimeyo boro Benjamin Franklin bung samani kaule tinio rangkho puicha chung sa ke spy mo se chuno gorib khiye tinio chini rangkho puicha tumo joto su pho spy pai himeu abari ke chung klu khau thani ma tinio gorib salbiyo chung gorib ksunghani gorib khung thani man lama pho abo pho mayu ye abo khemayu ye bung saw mami se ke jahas store mano tini jahaso blam cha chou tomo baise aro tuisa sa ke tui ha mo baise abo jahas man kluk kho ye thuikau thani ma khu mayu ari bung saw aro ba pandawo chung nangyama manuino chung bukti puija spy tong abono chung barik tikna uni nangmono bung sawo tinio chung hamo mo chou bai ke chung bangma manuino paimo bai uyamani abodi khie chukmo manuino se chung pe ne man kauk mano tinio Benjamin Franklin bungle sayek nario arba panda chung rangkho puija spy mono phobari ke tikna uni nangmoni kauno Benjamin Franklin sawo nu tikna ke se nung buskar ba panda success ni mala ma photo ar hi samon kause yo cha Robert Kiyosaki samoni kauno chung hilai pinai nini education rai samole school no ya karphu nchise nung schoolo ha tungphu nchiya boro chung bo quotation no na ha singke bari kim chini ra na adan ba pandale tinio bung samole no schoolo ha tungphu la bole nini education le rai sa ya ku aring sao no school bera pai phun wose nini education le rai sanai aring saik nario boro chum che ne male tinio chung school ha to bole jeke je chung mas nunai subject chini tongo abone exam ro pass ke nek mana bro chung sautha ima pore abole chin ke education no arbo tinio bro bang maro khe tini school ha yang thangke school ya kar thangke tele boi pho porya boi pai pho porya ke self management rao ke business books rao angke tre jotto su maintain khe ma financial education ro abudi ro ke bang ma joto su boi to mo boi kam kan religions ro abja maro no chung pore ya man khe je school subject mai abuno chung pore tung za chini thiyo pore ni mam khakuri khe chung uye thau arung bai boro Robert Kiyosaki samani kaule tini chung success ni chung khe tini school nung pore mo abu chu bele ungya nini education rai samale self learning se hiye sawo ar me nung ni jerno sauta ye pore mo nung ni jeno urtu ye boirong du ye knowledge lamu ya singke nini education le rai se ko are saw ar me bo kaule boino mami singke joto successful people ung tone role braule tini education le school ma chok snumo yamani bro school ya karpai man ya go simpo bat thake boi paye poryo abo boi indio se bro gyan juda mayo abudino bro ni life no maintain khane ma bai bus kawo success to ani man ba panda pho bro achieve khemo chungnu phiyo ar ma panda chung se ani male je tinio school ya karthane ro pho nauni pore mo thoyako tinio borsa wa po boi paye pore ya khong yamani khe chung boi ro paye pore nao abun dio se chung gyan maine ar bai chini kabru bele boi mai thoni be thake taw ra utongkho abdi ki literature ro chung be thake jala ka nei nango abun khoi phe taw english ro hindi ro abdi khe chung bang ma boi kam mai thaw abdi ro pho chung chiming khe pai por meyo inke tre kya ke budi ke sapio rangkho puicha kmam ya khe tonga ne male klaimase
je bro aboni bak pandao snungkho lani chungnai ake tangnai le bofori Robert Kiyosaki samani kauk mano chungrangkho pui chawok mam ya ke tone man ba pandao tinio gnang ke tongye chini nangmo chungkhatungmo gari raw chungkhatungmo bai raw abadike no kaham sau khatungmo dike tangi tone man ba pandao chungbet thake kraw ma ke ma to angle bodikele maya abdike kangal gorik phese tongra hiye chungbet thake chungu arbo tini Robert Kiyosaki bung samani kaule abo joto suno achieve kene man ba pandale raw ya klaimase abale available se hi sao mami singke tini theo kmanang hi singke abale no rangkho pucha breke juga na himoni boino se paper enau arin sao abadi ki nung financial ba panda breke maintain ke na himo boy available tongo abo boino nung paper rekhe abo knowledge no mai khe abo no achieve ke ne le klaimase arbo brok bang maro abo no tangmai ya ke charmai ya khon tomole bro le abo no paper ya abo boy ro ni knowledge ro no bro think kroimon ba panda se bro breke unnoti khela ne bro sian se bo kaule ang 100% sure kau bu he samayuk mami singke chung chini theo chung knowledge kroimon ba panda si chung jeban na fa achieve kemeya chung knowledge tungke chung siming ke breke khene breke so ani sike joto se mayo abudino books bang ma available on ye tongo abudike purtim bio rangkho puichan ba panda pho book bang ma mai tongo abudike chung paipor mayo abudike paipor ya abudike chung success mayo boro ang recommend khem chumale rich dad poor dad Robert Kiyosaki bo quotation sune hani boy abo boy rono paipor de aboro now asset be liabilities ni kok maro phone na chinai angkhe trek boy bang maro think and grow ri simo boy ro Napoleon Hill simo kok maro pha abdi ro pho rangkho puisa ni kauno samose angkhe the law of success moro abdi ro pho law se rangkho puisa ni boy se aborung ba ya chung se ni male rangkho puisa ni kok mano chung knowledge nawo abdi ke chung simuk ri se ke chung success ma yang mono bung sawar ba ye je abo knowledge no maine bro le success nai si ar ba abo doning na ha tangmo dikhi bini chungmo dikhi ni mentality nung slai mai singke abro no nung success moni lama nung phainai himon kaunu bung sawo nge tre bung sapiu rangle nung no le gnang khemaya gnangle tma khemai hinke rangni knowledge tungmo ma se hi saw tinio rangle purtim yok bang ma se arba bo rangle nung no le gnang khemaya nung knang ane jingke rangni knowledge nung se nei nau ar he Robert Kiyosaki bung saw ar bai tinio nung ni jerno chongi nai di rangni ba panda knowledge sim sa hanin think to rangno maintain khene man ba pandam sa simon in thio to abuno chongi nai di ni thio se rangno maintain khene ma rangno juga ni ma gnangwa ne mani knowledge tinio crowing to misingke breke rang juga nai breke khene crowing to misingke nung bui ro pore ne nau rangni kauk marono bui pai pore nau abin ke abun dio se knowledge nung mai nai ar ba panda successful ung ne bro joto su ro le bro le boi be thake pai por yo abadi ke bro joto su bro success ung phi tong pho tinio boi dio bro tre knowledge salbu ya la to tinio chini knowledge no update khe to yam sike 100 bosor ni knowledge le tinio le mahapuchu yang thane se ar hi author ke ha sao ar ma pandau chung chini knowledge no update khe to yam singke tinio chini knowledge chamro le mahapuchu yang thane se ar ma pandau somoi phairu o se chini knowledge pho portem islaimur o se aboni jotosu naimung duyo se chini tinio chini knowledge of sle ni naman ba panda chung jo dala se boy no pore to ni no abdi ke boy takta publish ke moro no abdi ro no chung pore to ni man kau no ang no phainsu e samchu ar ba panda phaidi chung pho rangkho puisa raw ni ketre te raw ni gyan raw no chung la laina boy duyo videos duyo tare YouTube duyo raw abdi ke bang ma abdi ke books ni knowledge raw no share ke to ne ro pho bang ma to abdi ro pho brown tiyo pho chung naye abudi khie unnoti ungmaimo buskang khobai khie kalam ka sememo lama chini thio to ange tinio bo Robert Kiyosaki ni quotation ni kauk male bosuno umainai bosuno no bai salai mem anke bo video puila finally now subscribe khidi anke bell icon no click khidi abon koi petre ni knowledge raw tinio simchumi singke tre ni kauk marono no simchumi ke comments khidi ang abon dio no feedback remote no abon dio ke kauk ma kaham abon no ni je tinio nangmo abo kok marono ang video snamye nang theory nai tin jotono khaksa no video ne mon ba pandao